Bismillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade miyadu algunmenge mujtama'ataka islami mujtama'ataka bala alafikam gawanama algunmenne fenigen dani waran hitama huri manzartake algunmenge kama deetirega visna nulati bewe waravure ma hitama huri manzartake algunmenne ebe fene algunmenge islami ummatuge ekki gawmatahuga bodati le horuntan higamundatan mifada kantattaka deetirega algunmen visnanula algunmen amilla dirulumuga kantata hamajissumattaka algunmen ulamundairu mifada kantattaka algunmen emme hidu kolakus visnanula tibumaki hagigatuga algunmennaki muslimunah kama waatiwe algunna ekashigen wakaminnu ade miyadu algunmenge islami ummattaka algunmen balala fikam gawanama e ummattaku ga e hingamunda le horuntaka adi mifada emme kantattaka algunmenna ma bodati ehitaken maadye gotun deven nekkamuga wiya salgun menna wara bæවර goggotan ehitake deven ebahur ei algun mennaki ebami hunna ekiga tibe baikkan algun men apadues algun menge hitun gabul koggen tibuma adi ege iturun algun men Allah subhanahu wa taala devwafawa emme warugada hatiyaru kamgawa Allah subhanahu wa taala dua kurun ade mikamaki algun men kure vidane kamen ade Allah subhanahu wa taala kirid Qur'an go hi kurawani wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kale fangu wer rabbu wa hi kurawa fawe timan ilah dua kurawashe timan ilah de bay mun ijaba devwana ade henkamun algon men ham libifawa hatiyaru ge beenu algon men ge bajhe emme furiham gotuga hifan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith ful kurawani ad-du'a huwa al-ibada du'a ki eye hagigatu alukamaki henkamun algon men mi alukan Allah subhanahu wa taala ikhlas teri kama kiga adako Allah subhanahu wa taala dua ko algon menge muslim ummata Allah subhanahu wa taala nasr devvato muslimunna kamyab devvato algon men dua kurange bejehe Allah subhanahu wa taala algon men kura komme dua ki ilah subhanahu wa taala ijab kurawani dua kan algon men hingin ibade ini nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawani muslima kura komme duaen ena faafaya kanuata rahimga gulun kenuman nedi dua kofikam gawanama e dua Allah subhanahu wa taala ijab kurawani kama henkam algon men vi algon men libifawa mi hatiyaruge beenum koggen Allah subhanahu wa taala dua kurun gina kurang algon men namaduge terega sajidage wes adi namadum beeruge wes algon men vi algon menge muslim akhunna ukhtunna libimunda aniyatakun ebami hun salamek kurawato Allah subhanahu wa taala ikhlas teri kama ki dua kurang adi khud algon menge halat algon menge mi lobet watan ge halat ragalu kurawato Allah subhanahu wa taala algon menge bajhe dua kurang algon menge amilla dirwolmuge kantatta ves ragalu kurawato Allah subhanahu wa taala algon men dua kuranche adi hame ayku algon men hidayatuge sida maguga demiti beveto ilah subhanahu wa taala algon men dua kuranche enkam migota visna algon menge dirulumuga algon men Allah subhanahu wa taala dua kurun gina kuramvi eheni ilah emme lobod ganna algon tattoge terege himene kamen dua kurumaki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk